nikwambie, ukiishi na mtu ambaye hana Mungu kwenye familia, nilitamani kusema unaishi na pepo, ngoja hiyo niachane nayo. Lakini ukiishi na mtu ambaye yani haabudu Mungu alafu uko naye, nitaka kusema kwamba unaishi na shetani kabisa, lakini ngoja hiyo nisiseme. Ukiishi na mtu ambaye ni hatari, kwa sababu mtu akikosa hofu ya Mungu ndani yake, upo kwenye danger zone. Unakaa na nyoka, wakati watu kimgusa atakung'ata tu, maana hofu ya Mungu haimo ndani. Ndio maana ni rahisi kupiga, ndio maana ni rahisi kuchiti, ndio maana ni rahisi kufanya vitu vya ajabu, ndio maana ni rahisi kufanya vitu ambavyo havistahili, na hana hofu, haogopi. Ndio maana niliwaambia tunapohubiri habari za wokovu kwamba uishi maisha matakatifu, uabudu halisi, usifikirie tu kwamba tunakusaidia kwenda mbinguni. Ndugu, nimekuambia juzi, habari ya wewe kwenda mbinguni ni project ya Yesu, sio ya kwetu. Ni Yesu ndiye alisema naenda kuandalia makao, nitakuja kuwachukua. Sio sisi tutakao kupeleka, hatuna gari, hatuna nauli. Hiyo ni project ya Yesu, na yeye ameshasema wazi, wasiozaliwa mara ya pili siji kuwachukua, nitawaacha hapa duniani, hawataenda. Hiyo ni project yake. Lakini sisi tunapokuhubiria uokoke, moja ni kweli tunamsaidia Yesu